Tuklar nakaslem jong Nongmensong Hima. Yung ba kadang jadi ngurula. Passport ini ngalong ni kan, ngalong gue passport kan. Dan tu dia ni member dengan Shuh member tengah bertip standard kan. Jadi kerja dong you, hadin bertip mentak sini. Yang dia tu Pulit kerja hampir hajan mampat biasa get. Jadi kalau apa dia berarti kat volunteer, nama volunteer, sih yang ada umpadai, sih yang ada bercia. Yang kerja siapa kan? Kompetisi bercia, Shnong kan? Anda itu dia tu detail. Kung kini ke Jingjia, segmi, Nongmensong, kung ke Shnong ke tak lami, kung kini Jingjia pinlek kumno. Kami lada Shimti की पुलिस mostly interfere करते काम sin bagila Shimti पुलिस pero barangwan sengi Shnong tingnan pembet ni pay talok mo sin apo sa police case ko tingin jadi interfere Mahadu mentah kimpadan ki Nongmensong Shnong na ki bomda kasine kasiro kimpadan ujar repi din ba dia kana kampadan ba nagitu gi ba ye huri-hura padan bekerja sini ban yesu yengar masarai ke lamut balalish police ke laya Pembet polis ke case masarai Tiap nomor ba kalami kung kani ke Jingjia nakliang ke Shnong pin lekum do nang sikamat kan pi kuan it's all normal Jingjia it should not be taken otherwise say don't be Jingjia dia say ni arman la say solve the problem of police station will say solve the problem I don't think there is anything follow to that thing. From Washington, I don't see it that way. The tip side hard working dia kalau no. Di mana I told many rating dia dengan mana I say. The incidents do happen. Time someone sila ya police station mene dam lapan dam masuk no. I'm not sure ang baki beliau Shnong tahu dia macam sub sang ini banyak wanda akan ba tak seperti Shnong kan ini kena incident kita di jelas mantan baik kan jika pun kena incident lada kalau police station kan kalau bamba berke sound force kan asal nothing belum kalau how incident happen at night kan apa ada few times then Kung dia minta baru ibu permit, kalau nak bagi ibu nasional yang ada, should at least respect the curfew. Baai sopa kan, itu kan dia minta sesuatu singkir kan. Tak boleh sebut nak Shnong, boleh sebut tak?